Ka School St. Paul's Higher Secondary School Marbisu hakalas ni ublay jeng katayo kala penlong ya ke annual school sports meet ke Balai Pusau. Bad ikene kelumpung ya kop lakai la penha perdana ha ke sibaar jong kene katayo. Ya kini kejing ya kop lawan ban player chairman jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba lamprang bla ubalongru UMDC kathai. Kadba UMLA kathan uba Matthew Beyond Star Kurba ula penha perdai kene kejing ya kop ha ke sengi ke babut. Ha ke balai dan lang principal jong kene school Father Jamaris Shela usirdar Hima Marbisu kirang ba shnong ki lengdo so oblay ki officer sarkar bat kibe-kibe. Ha kini kejing ya kop la penlong ya ke interhouse march pass ka jing ya kop marathon ba 6 meter ars 4 meter bat 100 meter ka relay race bat kibe-kibe. Hak jingya jaga match pass lawan Bantem lagi kena jang ke St. Mary's School Ban nalat Nkra. Bat ka kenhun Green Team hak ne kesnem kala yo ra ikanam la ado habaro ki jingel akai. Approaching the podium now, the class 12 girls. The senior girls